sang ni somni panni November ni somni le pakhat ania Rainbow Mizo channel thirtu le ngai thatu song song te in jawain chibai thau ule Middle East Hawaii khatna turin World Cup 2022 chu nga ania gataram hi Middle East peng pakhat ni masela northern part of Arabian Peninsula tiasoi ani thina gatar peninsula hi Western Asia ani vethung ani tichuan India taima chuan ni janlama khan gatar khopui Doha opening ceremony manni in hemizo hian athleng tu hometown Qatar le Ecuador 10 World Cup 2022 match masabar chu an khela 2-1 in hometown Qatar hi an chaktalo ani Khovel media rang ta chuan ni jana World Cup 2022 honna opening ceremony a hian Western leader hote antel lo chu mak anti thu an soilom ani The Times of Israel report an pek dan chuan Middle East chu Khovel rang telaka hian Enfran ani zia lantir nun le ani tani tin han reporta Western rang roi tu te nizana khan antel velowa an melmutur homlo ani Western leader tia an soitrin te hi major Western countries anti Western ramro pui hote ani deu bera tichuan The Times of Israel hian report an pek jaldan chuan Europe khomol pui tranga World Cup 2022 honna hian Western ramsang tranga teltam berta chu LGBTQ community te anni tin han reporta Western ramsang tranga na thoka Middle East mek te po helai muna hian atel tamjingami anni thu han report telbok LGBTQ kanti hian mitam tak chuan kan hrethiam mai thaya hrethiam lo kanom takin World Cup 2022 honna teltam berta hi meichia in kop thinte mipa le mipa in kop thinte mipa po kop thei meichia po kop thei tele doctor thiamte in jaitira an gender thakta meichia mipa in siamte mipa meichia in siamte an hloma hetiang mi te hi World Cup honna hian atel tamber hanni wangin Western ramsang ta chuan Middle East chu an entranzia an lan tirnun letani ti in han report ani voin November nisom nile pakhat jandaruk le minute som thuma hian Group B trangin England le Iran 10 an match masaber an kheldona tichuan darko le minute som thuma Group A trangin Senegal le Netherlands 10 an match masaber an kheldon bok ani match masajoka hian England hi chakturarin hania match panina hian Netherlands hi chakturarin hanni boka matche opening match kanti mai match masaber ai khan chuan heng match pani te hi munam jok ngai turangai ani bok ani tichuan kumina World Cup an khelton meka hian goal masaber hi penalty manga pedlu ani tikhan FIFA World Cup 2022 chungchang chu handu tok ta phot ila Russia le Ukraine indona thu tharlama hian kanbeng in chizui don teang Ukraine indona chanchina kan soi tamber ta jingami Zaporizhia nuclear power plant chu din mun der thong takmaya ading le ta aiwang hian UN noya atomic watchdog ta an chief chuan Russia in Ukraine ramchunga an opchin noya handa mek Zaporizhia nuclear power plant bomna satakmai hapwa kanitin hapong jara United Nations atomic watchdog chief hian he thil hi Russian sipaite thilti ani thu Australia Russian sipaite hian athak taka anchet na hi choplet chilin topsan hal turin kan du ni ati Al Jazeera in voin lama report an pek dan chuan pok thai thila po thil pok na takmai powerful explosion anti chu Zaporizhia region chunga hian hriat ania hei hi Europe khomol puya nuclear power plant lianber tu Zaporizhia nuclear power plant bulloka tranga ron chuak ania chu wangchuan he nuclear power plant tan hian thilpoi tak ani theidon ani ati Al Jazeera in hemi chungchang report an pek dan chuan nimin Sunday aringot khan Russian military te hian Zaporizhia nuclear power plant chevela hian hetiang bom thokna tak mai hi voizali chuangjat mai han kablut ni in han reporta International Atomic Energy Agency IAEA an chief Rafael Grossi chuan thuchua asiama he thuchua po hian nimin aringot po khan bom tam tak mai Zaporizhia nuclear power plant le achevela hian atla hei hi Khovel tan himlona lian tak thentu ania chuwang chuan hetianga tharum thoa athak taka chetna jongjong hi topsan turin kangen chawni tin statement ati chua hian ajiak langa heibaka hian hetianga bompuak ri halo chuana mun hi major nuclear power plant tia ansoi Zaporizhia NPP bulloka ania chuwang chuan
hetianga chetna zongjong hi azawai in khovel tan hian pom thei anilowa Zaporizhia nuclear power plant dinmun dar thong taka da anina hian aphena tuemotal chu awama chu tunge ni ti hi choble chilin hriat mai thei niloma sala aphena hian tu pom sala chumi chuan he thil hi titop mal turin hriat tir se kan du ni atibok International Atomic Energy Agency an chief Rafael Grossi hian asoi zeldan chuan Zaporizhia facility tam tak ta hi ti chiat alo ni towa hunrei tak chung bom manga helai chevela in beina chu topsan ani nuwa nimin sandai zinga khan nasa takin in beina hi athleng lea bom tam tak apuaka chung ta chu tukverdar thalang chhana tang point ring tak takin hriat thei ania Russian sipai ta chuan sandai zinga ringot po khan heng puak thei na tak tak mai hi dorzon engemaw zat anron ti puak ani ati Zaporizhia nuclear power plant a hian apa then khat ta chu a chhenge yani ti IAEA hian thu chu an siam atangin an ziak langa ma se heng pat chia te hi rang takin siam that ngal ania radiation release azungzam hlawm put chuakemo he nuclear power plant atanga power an pek chwa thin ta chu atitlem ta chuang lawa ma se chiatna rap thak tak thlen mai thai din huna heng bom puak ta hian adin tira wangin tun nuwa chuan chhunjom tolo turin an du thu an soiboka kanchan chin thar masalama kan soitong khan Russia chuan Ukraine rampum pui hi blackout ta power supply zongjong hi ti chet sakvak hi athil tum ania hemitan hian khovela nuclear power plant lian bermai Zaporizhia nuclear power plant hi nathok theilowa an siam angai dona ma se chumi tur chuan nuclear power plant hi an bom fu tak tak ani chuan zungzam hlom tak tak mai chu Russia ram chunga ngai po aleng lut ngai dona ma se he NPP tranga power han pek chwa thin ta hi ti top ani thaina turin na thok tu ta hian na an tho chunjom ngam lo na turin Zaporizhia nuclear power plant le a chevela hian bom na satakin han ti puak ta an ngai thu an ziak langbok Russia in February nisom nile pali tranga Ukraine harun tran tira tang khan voin hi ani jahni somsari le pakhatna ani towa Kherson region chunga indona chuan top zai harel thailowa azwal sau mati mai tur hania Russian sipai te Kherson region chunga tanga nor chuak tur hian Ukrainian armed force te chuan counter offensive mangin natakin anor mek zela Kherson region chunga tang hian Russian sipai hi chuaveka ama Russian an rambung than chung alo chu sakto Crimea chu laklet antum donani ti an puanga Ukrainian armed force te thil tum hi aruema wangin Kherson region chunga hian Russian sipai tanena anin beina hi rapthak tak ania Kherson region chunga indona lian tham taka achuana munpo hi aran pain chinchia leithei anilowa muntina indona hi achuak ani deubera Ukraine ramchunga tranga frontline zongjonga indona hi nasatakin athlengmeka Russian sipai te nget taka anin kulna Kherson khopui pumpui chu Ukrainian armed force te hian an control na hnuaya dato masala mun hlalote trangin Russian sipai te hian missile le rocket mangin hanlaron kap deuh ranga hemi chanle na tur hian Ukrainian armed force te chuan ralthum om khauchi heavy artillery chi hrang thanem tham tak mai Kherson region le achevela hian an buna heng mang hian an kablet vemek bok ani kan soita kang khan Zaporizhia region chung engemozat chu Russian sipai te hian an control na hnuaya an lada heng jinga hian Zaporizhia NPP hi tunthleng chuan halatel ranga ma se Ukrainian armed force te hian an hnai chil to ema wangle helai mun hi chu sak ngai han tuma wangin Russian sipai te hian nasatakin bom han mangta hei wang hian Zaporizhia region chunga hian Ukrainian armed force te chuan harsatna antoka Russian sipai te hi annor chunjam zelani chuan Zaporizhia nuclear power plant hi khoveltana hlawm tham khopin nuclear zungzam chu aput chua an hlau hle bok ani ti chuan Donetsk le Luhansk region chunga po indona hi chumlo chatlowin hakal ranga nimin sandaya ringot po khan Russian sipai zanhi chuangjat chu kalhlum ania Donetsk region chunga Russian sipai nunna chanta zathi Ukrainian armed force te chuan chiangkwang takin an hrelai theilowa heng ho hi azat chiang taka hriat ani chuan nimin sandaya ringot khan Russian sipai te le Ukraine sipai te inkana hian Russian sipai zaruk chuang an thi turangai ani bok Kharkiv region atanga Russian sipai te annor na chu tuna hian topsan lailok deu ania mun khata indona achuak meka izum khapuya tranga lalutuklawa
in kana hi achuak meka mase izum khopui tangte chaplina khua tangte agreement chu tangte hian Russian sipai ta chu Ukrainian Armed Force te hian counter-offensive mangin na takin Annora Luhansk region le Donetsk region te hi Annor natbik na munte ania tichuan Luhansk le Donetsk region atang hian Russian sipai ta hi chua thei ani chuan Mariupol khopui hi olsam takin Ukrainian Armed Force te hian anlu chil thei dona Mariupol khopui chan chua tum hian Zaporizhzhia region tlemte anla control chin le Donetsk le Luhansk region anla control chin area tang hian Russian sipai ta chu nor chua tumin na takin han bei mek ani heti lai hian Ukraine ramchung khopui sang le thingtlang khuate town sang ate Russian sipai ta hian missile strike anla nei deuh ranga heiwang hian Berlin chuan Warsaw tranpuina turin missile defense system chu an hlan don ani ti an puang veleta voinlama Al Jazeera in report an pek dan chuan Germany Chancellor Olaf Scholz chuan Poland nena hian air defense system thatak mai Patriot missile defense system chu Poland nena hian kan hlan dona anram van boruak te ven him ani thei ngei kan bei seani ati heibaka hian Germany defense minister Christine Lambrecht chuan Reuters news agency nena report apek danin German sarkar chuan tuna hian Poland nena tranpuina petur hian engtiklai point kanin ringsa renga Ukraine van boruak po ven him ani theina turle mipui tam tak tornara thak tak mai Russian sipai ten an thlentir mek chu ti top ani theina turin Germany Eurofighter jet anei zinga thanem tham tak chu Ukraine nena hian pek ani mai thaya chu an border ven him na turle tuna Russian sipai ten missile mangle rocket manga van boruak atanga an beina na tak mai hi an dan cha theina turatan heng thil ta hi an man tangkai ngei kan bei sayani ati Poland nena po hian Eurofighter jet ta hi pek ani don boka Germany air defense system thachung chuang tak mai Patriot air defense system land base anti leilama an hun chi chu Poland chuan tangkai takin an man an bei sai thu han soi boka Karmasa Khan Poland ramchunga hian missile apua wangin farm pakhata ven him na thoktu security guard le he farma tractor khaltu pakhat civil mi poisalo veve ta chuan nunna anchana khang ang thil kha athlen non le tolona turin Poland border le achevel jongsonga hian ground based air defense system Raytheon Patriot missile system chu unit som panhi zat mai Poland ramchunga hian thonlu anidona Cold War hunlai khan Poland ram ven him na tur hian NATO chuan frontline Patriot unit te hi somthum paruklai mai hanlo thonlu to boka Cold War hunlai tilawa khan chuan tuntuma German Patriot unit som panni athonlu tur hi NATO member ramte ven him natana Patriot unit athonlu number trum anidon ani heibaka hian Russian sipai te hian Slovakia po anbei mai han hlo wangin Slovakia van boruak te ven him na turin Raytheon Patriot ground based air defense system hi panni thonlu anidon bok ani karma sachung khan Kremlin chuan video pakhat ati choka kha video khan Kiev chuan Russian sipai hanman ta chu an that niin han puwa hei hi Russian media ta chuan pongjar lo masala social media tam taka adar zui ta boka Ukrainian troops ta hian an kuta in hlanto Russian sipai ta hi pakhat ma an that lawani ti voin khan Kiev atang in thuchua an siama Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Dmytro Lubinets chuan thilthlen dan dik tak chu hetiang hi ania video a sipai kahlum jongsong kha thil dik tak le thilthlen dan dik tak chu ania mase athlen dan pialam hretin Kremlin chuan an hrilfia hei hi dota khovel bumtumna ania Russian sipai ta kha in pe tam tak anuma khatianga in surrender na hun kan hon lai khan ronin pe Russian sipai tam tak anom lain ronin pe velawa kan sipai te ron kap tu kha thanem tak anom boka chungmi ta chu ka hlum hania chungmi te kan kap hlum lai chu video kha a viral ta Russian sipai kan tha jongjong te kha in surrender kan kuta in pe te hanilawa Ukrainian troops kuta in pe jongjong te chu ven himzui ngal ania Russian sipai vek khian heng in pe te hi ka hlum an tum joka chumilaka chuan Ukraine sipai te khan an veng him jok ania mase Russian sipai hetianga in pe ve du lo in pek na muna om si te kha nasa takin ka ania anni point Ukraine sipai te kha nasa takin an ka boka an kuta in pe
Russian sipai te po kha kalhum vek antuma chutianga beipui hanron thak na kara chuan Ukraine sipai ta chuan kan kuta in peto Moscow sipai zongjong ta chu thai top choin aven him na han thok zokani ati Ukraine ramchung hi tuna hian tuivura chan theina khopa votin classic khovotin hanwai meka -1 degree Celsius vela vota au mek toa chungkara chuan mipuiten intilumna tana hanmamo electric power supply chu pek chua chunjom thei anilowa muntam taka an ngei meka heiwang hian Ukraine ramchunga kum upato tak tak te chuan nasatakin hanla tor chunjom mek zela natna wanga har satna nei chi hrang point heating facilities luman pek chuana facility tam tak ta chu ti chiat ani boka wangin har satna lian tak antok meka Ukraine ramchunga hospital tam tak ten power anmamo zathi anmulo wangin damlo enkol na konga har satna antok mek bok ani Ukraine media Kyiv Independent na tetiana berechna chuan report apek danin Russia in Ukraine aruna wang hian Ukrainian mipui civil mi poisailo na thoktu tam tak ta chuan an na an chan towa mi makta doinga vel zat chuan an na an chana tuna hian na nei lovin hanom tamekani atia Ukraine deputy economy minister chuan report apek danin tuna hian in beina chu chunjom mek zel hania hein dona hi top san thuai hani lo chuan Ukraine civil mi le na thoktu employee tam tak makta duai somvel zat chuan na chan mai thai din muna anding towa na thoktu employee jinga makta duai sarivel zat chuan anram chho sanin in hum him na zongin ramtanga antlan bo boka ti chuan na tho tur nei lo unemployment rate hi na satakin tuna hian asang chhome kani atia hei hi siam thale tur chuan Ukraine hian kumtam tak amamo to dona kan khopui hrang te thingtang khuate taung zong te po azawain chai that ngai vek ania mi puita jinga in lua tur nei tolo mi tam tak anum boka heng te hi in dona azo huna Ukraine sarkar tan chuan phurrit atling don ani ati ti chuan Ukraine ramchunga tuna in dona kalme ka hian mi puiten nasataka antorba ka nakin zela in dona atop nuwa po Ukraine sarkar hian ding chok le tur chuan har satna tam tak apal tlang hatul to dona tuna athurwal pui western ramsang te US ngai point development lampanga nasataka antran pui ni lo chuan Ukraine hi anma ni kutngota dingchok le tur chuan antran aphet to ni in analyst tran khat te chuan anrin dan han sei chuak hlom ani hetianga Ukraine ramchunga in dona akal mup lai hian US midterm election chuan ngong anai zel ni in hriata lirnging na takmain mi asoi hian aftershock om thina chuting ang deuh chuan US a hian midterm election an nei khan aftershock anei chhozela history a latheng ngai lo US president chuan White House alwalain president Joe Biden chuan kumsom riat atling champha abad dai chu nimin khan amangta White House an lualaya an bad dai hatlen rang hian president te hian lomna ulsun le ropui takin han mang thina mase nimin sunday a khan president Joe Biden hi lungai taka auma wangin celebration engma buat sai anilowa abad dai lomna le hemi chungchang hrim hi mi puita hriata po puanzar anilowani tin the Times of Israel chuan voin khan han reporta president Joe Biden birthday chungchanga soichua omchun chu US first lady Jill Biden chuan Twitter lama post asiama khovela hian nangne na lamdun ayan wamti hi thildang reng engma aomlawa ibad dai hi kalom pui cheni tin thu a Twitter heibak hi president Joe Biden birthday chungchanga hian engma puanzar le lomna celebration hi huai hot anilo hrimhrima hei hi US history a thilthengai lo ani thu anpung zarbok heti lai hian Republican Party ta chuan thu chua ansiama Biden administration noya hian thil fello takin akala investigation po mumal lo taka kalpui hani wangin president Joe Biden le achung kuate eizonna le ansum donna chungchanga hian investigation uluk takin kalpui that nirose tin Republican Party chuan thu chua ansiama hei hi an senator jongjong tele tuntuma midterm electiona house ta ne na an chan puitak House of Representatives jongjong te hian an zomin han kalpui tura ngai ania
US House a hian Joe Biden le achung kwa te in nam noi na sumdon na an kalpui dan zongjong te uluk taka chui chian rot na chu soi ho ngai ani rin ania afapa Hunter Biden a case chungchanga po mumal lo takin thutluk na siam ania azawain investigation hi kalpui that le an rot bok ani ole khati jongkha tuntumatana chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sala kan channel lo clear tu zongjong te la subscribe lo inom chuan kan channel hi milo subscribe sak thau turin kan som chawa tin notification bell darlem kha click in ola in lo da thau don nia ti chuan lo in en kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia